Salutare televidente, meu nome é Gert van Vliet, eu sou owner de Tribike e sempre me estou encargo de Tribike team Aruba também e sei me lo passo over agora aqui para Paul Kremers. Nós estamos super contentes de portar aqui para a partnership que nós temos com o Guardian Group. Ela começou a houve tempo passar acaba, ora não está fato ainda, não evolve e vira Guardian Group, Tribike team também evolve e vira de team houve chiquito, 28 anos passar acaba para team hobby grande. Nós estamos com parte de nosso time e nós estamos super contentes com o Guardian Group que volve nosso main sponsor para a temporada de ciclismo aqui. Volgende? Ja, wat moeten we nu nog zeggen? Dit is niet Onze nationale kampioen, bla bla bla. Paul Kremers, manager bij Tribike Aruba. We zijn inderdaad weer bij Guardian Group, zoals Gert net al vertelde. We zijn super blij met het verlengen van het sponsorschap voor de komende 2 jaar, voor 2023, 2024. We zijn ook blij met het aantal leden dat we hier present hebben. Als mede het aantal nationale kampioenen die in de nationale vlag verschijnen hier. Mede ook onze nationale kampioen bij de junioren dames die afgelopen maand nog in Puerto Rico was voor een internationale wedstrijd. Dus we zijn op nationaal niveau actief, op internationaal niveau actief. En we zijn super blij met de partnership die we weer opnieuw mogen verlengen. En we hopen nog hele mooie resultaten en veel zichtbaarheid in onze mooie nieuwe kleding te laten zien. Boa tarde, Michelle de Groot, Commercial Manager de Guardian Group. Nós estamos sumamente contentos de a partnership aqui, maneira Gert e Paula Bisa, nós temos vários anos de suporte ao grupo aqui. É grupo que está crescendo dia a dia e que está promover Aruba, não? E esporte de mountain biking, não está hobby ativo, cada dia crescendo. E como Guardian, nós estamos sumamente orgulhosos de pôr nos logo riba e bonita uniforme aqui. Já está claro. Sim. Oh yeah, car. Why is it? I think you should. Yeah, instead of you. On me like that. Dat was hem. Lagi para Paul, sorry, Paul, lagi para Bandido. Para Bandido. Para Mariman. Okay, wag camera or baba siya please. Para ba kami share ka please. Paul, please. Guys, wag camera. Thank you very much. Congratulations.